给谁家长就在。要不可能你是同学，nami isifuthi usingisi mina ongiphelele love anyamathani mpele kusasa sikuyeke ngolabo lehle kahle Lomsana lo kana mbe ngifuna bathi ngathi ayidog yami mara mawudlala wena ngiyamcokomisa dog ngibande dog lebese yinga inyamani udyame nyamane na sikamgijimisa nyalo usuka nyalo singamkhathi ngathi uphuma kuni nyamane yebo ngimfaka nyamane ebo dog ufike la ufake tata kweti mnyama yebo angimathi dokya ukusungele vele dog ufika ngiyatshela dokya impilo yami nyana nje sesimkhathini ukufanele kuphila Kanjena njalo. yebo dokya ngathembisa sasesikoleni yebo dokya kuthi ayikhinja yona ihlupha mina ayikho kodwa wakitho nedipri and khole emthini odinyathi fuka mthambi lanzeni dokya landelela ke thilanga uma ungahlala engalandeli thina ngathi ukuthi nenzakalani Dokya. umzimba ovumfule sibona mase yakhabo phela wakitho nato dokya yazi into kana yebo asigcwala ngaye efandana nyana 4 pound lena ngifuna ishaya ikhanda lami kahle kahle awunandaba ukuthi ubani akunanzawo amagololiso Kuyashisa nala ngaphandle kuyashisa Yawo kuyashisa mama. ngidlula yonke ingqondo njani Hayi, sanibonani. Njani ngiyafika sesagcina ifana. Angikhona mina ngikhona nje ukuthi matasatasa ekhaya bona. Nje vele impilo ekhaya ngoba phela seva mina ke futhi hayi khona. Alifakwe. abekabi yakhupha ababele wonke nje bekuzimba uyibamba uyipatshata umuntu Hayi ngalo sengcono nje ukuthi uhle nje asukeka ukuthi vuba nje. Hayi ungcono shema akufani manje ngalamongo bevini sonjani ngoba phela hey ejalela hayi sisibelele Mina ngabe bekababa Beloma. ngiyonza-ke le vele nje watala nayo lo cala ngawafuta nje but asikekele-ke loko kwalenye ilanga nje nasingamfaka emthandazweni mina-ke futhi ngoba njani siphila ngisafuna usho njalo hayi ngasenimaseningathubeki wena sofakana njani emthandazweni ngoba ungangwati nje ubhizi awathi uyabona uma bathi Jesu khona umfakazi nasisi nami ngimbonile umfakazi ngimbonile umjikelo empilweni angentela tini ungentela tini for me khona yethemba nami bengathembi ngathi mthi ngiyangena endlini ngamkhanza funda iBhayibheli kwashintsha hayi mase kusho wena nje sengathemba but ebebeka kukhulumela yena hayi angamboni esikoleni hayi bekangakade asimfaka emthandazweni mani bafa ngiyacela kune prayer yeyouth sicela ukuyincluda masicela ukuyincluda Mhlawumbe ngicela kungake nababi kwathi nje let's hope uta makuvame ukuvuma kule timfoto sompa ngadi ke bani let's hope utabe nje alright ajabulile namuhla Hayi siyathandaza mina kethu ukuthi mana jabule. ngiyabonga shem ngiyabonga kakhulu praise Singajabula sise ukubona shem. Singajabula kakhulu. Sitakufaka emthandazweni. Sikufake la sibayeni sibiyeni ngalokuthi akuleli Siyathini. Siyabuza mfana bantu hayi bona haleluya dog kubona nje tawu asethe ngake tawu asithi naku dog naku yona to yona Kamu wena. Uyahlanya la. Ushaya nami. Uyahlanya wena nawe usongihlanganyela na. kanti amadona edog Edoro sakuphi lesiye lesi.
ngithe bafethe ethi manje ngayendi le mbolo dog Ibrahim lena dog spam Ibrahim lena bafethe ene mina ngasiphethe ukuthi nibe mathi nixabaniswa okay asikhathi be short nathi ayibe ngane bafethe uxolelani mina yabona ngimle nihlanganisa nizengicabana ningayendi le mbolo yobaphathi babo mina nimantwana mnongo yabona kwamele siphile wona protector lo ngakwendi lokho ngisho nemdala ezule etule ezuleni akafuni ukuthi imcabane nozani bakanye kahle mara doki bofuna mlalela doki singasakhulumi kakhulu spam singasakhulumi kakhulu ngithawula to peace Thina sifunza la. Akuwangizana nje sengicabanga. Ngiyahla. Yini umbone uthishela wakhona? La. Sijwayeze nje. Nasakagezi nje. Yini, yathi ngithisha ngabe methwe. Basuphile nje abazikela bala. Uyatibonela nje. Bese utafundisa thina ngekwakha imali. Mina ngijwayele Mr. Howard yabona singayageza. Leli khalathi. But lo suzanyalo. Ngathi nje kumahlathi. Bathi-ke mina angifuni nje kuba ngumngani wami angifuni wena utawuhlala nabantu sengihlala naye eklasini manje okay so ufuna abe ngumngani wakho no phela ngumuntu otafuna ngimjoyine mina ngisinenkinga wena anthi uyafuna kuhamba nawo nami nje ngizohamba nawo mina Kuna fulani wena umalile yini lemethi ngoba mbede umuntu ofanye ngicela ngalesi phela mina ngakubhala into ekuthunela mfana. okay So uthini-ke ngalesicelo sami khona fulani? wena solo lapho mina ucabanga ukuthi ngajona nawe wena ngumfambatani siyafanana ngeva nje kuwe wena Angimine ngama-feelings nawe. ma-feelings kanjani u-understandisa ukuthi ma-feelings akho angena kanjani kimi because wena umfambatana siyafanana Yopha mina ngine-feelings ngamfumbatana ngabathanzi ngamfumbatana. kanjani nami ngingayiblesala mina wena nje wangisile nami ngingakublesa mfana. ungiblesa nganje wena Okay. Mina ngimakhala mnanzi mfana. perfume Yes, perfume machitontonke mina ngifumele imali bese ngakhona kwethengela sasiphefumula lapha eFireback ngicela baby girl uzocabanga le perfume. hayi ngiyifuni nje ngiyifuni Wazi ukuthi cologne not perfume. ungathi lebhese lami into yakonke Nami into ngenyanga ngikuniketa 5000 imagine imvethi ncane le ungakunika nelikhadi lami. wena uthatha imali oh sengiyabona le moyeni yemadimoni vele uthatha imali kodwa ngiphi perfume wena uphunga Yes, come in. Good afternoon, sir. Yes, afternoon. Yes, I get to letter, sir. Job about sheet or so, sister to letter. Put it starting on my exercise. But again, Oh, yeah. The class is not Christopher Wuguzi. yes, sir. Thank you. But you are? Start. Oh, okay. Start. Yes. The number of people is incane kakhulu. Khoya labanga submit se khoya hey yabona nje apha class but nje asaphele vele sonke Khuleka mfana wami. Kibo lesizathatha isotha lethu. Yes. Ngiyabonga. How was the relationship between the previous teacher? no yona beyingasiyo le kahle thi but njengoba nje labafundi ubabona bena lo wana lo so ina bekahluleka vele loku
qonzisa kahle yabo. But nje ngalokuze beyakhumela phasi yabona. Uma bekashaya uma ngidawuthini. But nje ngoba sekunathi ngicabanga ukuthi satha usetshela bathi ngoba yinami bese seba ngumfalo wami. Yabo manje Ngiyabonga sicelo mfana. yes. Ngicabanga sitawuqhubeka sisebenzisana. Thank you so much. I'll be going through the work. Okay, ngiyabonga. I'm sorry. COVID. Don't fana nalabana bayo wena. Oh, no, ngithi Nkosi yami. Okay. Okay, sabonga. Thank you so much. Mhlolo yami utihambele wethu apheli awubhalele kahle wena ubhalele nje ngiyalala nyalo mina ngiyanyisa ngeke nje ngicala lekhaya shingwashela wena leti washela bani ucaphathe sisingala funzele mina ha mawudakulala nje wena nabhala phangise ngiyalala mina awutibhalele ngangitshela kwakho la phela wena udlala panishilamba ngangitshela Dani wena lekusasa lakho le nami ngibhalela lekusasa lakho wena umuntu ongitshela ngekusasa le ngitshela mzambi Yehova nomakhola sivuba soyamgubha ha wena nawo Sewona njani umsindvo lo Wena njani wena wabhala wapha nje wathi ngesifundisa wena njani ukuthi nami esilima kwaqalisa nepanish lami lakhaya wena nje umabhalelo uzana ngokuthini kwakhona uzakani uyokulema thuleni ngamabuyolumba khona balale mfana sibalele bamfana tena mjolo la ukubhala mahoma kwethu uyinhlebelele naye asula kabi lo kubhala kodwa kwesilimo kwaqala kuza nepanish lami ngiyakubona ngiyamalanga nje kwentekazi ngawe uyaglowa hlala ujabulile angisayideke wahlale nje usecingweni Ngisho ukuthini naye nawe uyathanda nake imfoleni hayi nawe wena phela nje bengasito imfudo ekunakade ngilo mara nje kamela ngifuna ukusethele bo WhatsApp nende bo WhatsApp okay wazana okay ngifuna ukutshela bona kwami nawe so ngifuna ukutshela kona nyalo kwami nawe so you2 awuhlala ngithi ethu ngiyakuthembisa manje pinky promise okay asengithi nje unemuvi lengibohle ngibatisana naye hayi mali kana na ukashadini baba yini nako ke la ufike ukhiphe khona bonhle okay uyangichacha wena maka ukuthi ngiyajaja bengakagathi kuwe lokho like use mavotsi kakisi nafikile gijima hey hayi Kwende ini Nona pa sithe mfethu sithe khona le ntwana le ifuna ukusihlanyisa ba ngeke nifuna ubuke nje sesihlanya thina awupopole mathambo uqaleni awushaye mathambo asinive bogogo bomkhulu ukuthi banitshela hayi shaba baba hayi dola khokho
lo mfana unibonile nebele imphoti lapha Anyisa phela. Yebo, uqinisile Khosi. manje ngifuna ukuthi niyente njani nakafika lana ijikisi lomuthi kuhlanye yena Yebo. Hlanye. phela sikhuluma yathi inkomo yangeteke Uyathi ke makhuluma nami intili yethu ihlezi right noma ngabe ufuna malini boss. khulula ufuna malini Khosi lami. hayi khulula ndakuyentela phela niwe dorobol jail nabo ukuthi bafane bakho man abangeni labakhumula igoko Makhosi. khulula namndanda tiyendela umna kafika lo mfana la ndawo yonke konke emnika umuthi wokuhlanyisa yena kanti kuhlanyisa yena Sinike planet esigagezako. khululeka nifike namakhondom la Makhosi ukhanzela makhosi. khululeka niyendele konke kahle nebe Oh, sure. Don't sit there. Good night, question night. Actually, make sure I'm here. Okay, sure. Anyway, there's a question by them. So let's call for another thing. We'll call up the running list. Okay. At least you shall have But okay, like I wanted to say sorry about what happened the other day. Corridor Shem out. I was in a very bad space. Thinking, anyways, it's water under the bridge. What was going through my head? Like now I'm actually going through a lot, you know. So that's why I act that way. And if you want an intention, anyway, we can be friends now. Really? Then it's on. Yeah, finally I got a break. Anyways, let me get back to my desk. Yeah, straight to that because yeah. Thank you. wakuphi lo mfana songena kokugijima la ndumbeni Ngiyaqhamuka ngala intondozi mina. nifuna ini ufuna ukusithi ngayo uma songena kokugijima sanikwathisini manje Ngofuna umuthi wokulela abanye bafana babangishayile ukuthi ngibabone ukuthi bebathi imvudi. Bakuchayile? Bangishayile buku. Vele niphelile man. Awuniyendele kanje. Ngifuna unyendele kanje unithathe lo muthi lo. Nanifike la ndlini ekhuluma nawo. Ufika ukuthi bonke abafana bakuchayile. Ngithi niyabahlanyisa inyalo. Ngeke kuphele nje ne5 minutes. Hey tawo bathi hlanyela ngiyakutshela. Makhosi. Hambe unisebenzisele. Vele ngijima inyalo noma ungene ngakugijima. Ngijima nithi ngwe. Dolo. Buti yami nikuyendela ufuna ukuyendela kona. Ya nifikile kumfana kunqana kufika nokugijima nafika namniketa umuthi wekuthi ahlanyisa inini. Kanti nakafikile tafika uhlanya nini ngakaphela nje ne5 minutes yena tathi ihlanyela yena. Ya uyasebenza kakhulu ntathi bonene nje kusasa nje lokusako tavuka nokungahlanya. Phinze kuhlanye futhi. Niyasebenza kahle wona fika kimi mdoro sizokhuluma kahle silapha siyeke lokukhuluma licingweni taze eve neMTN la. Hayi ndakubona ke bye bye. Abafana balesikolweni nje kona lokwasibhamu. Yini bobekenda namuhla? Yiqhabaka nje. Abara nase labafana labo nani abanet attention nje. Abane time uma uhleka uma ucrack ijoke lomntana. Ungahleki relax nje ubinza tabona usungele silini. Hayi ntwana khona. Awusikalo mina kwendele nje hleka. Abangichazi nje. Abangichazi hamba phela. Mara kusakhuleka ninabasotha laba soft. Ayibanele nje. Soft. Ngibona nasikhohla abantu laba basida ngalokho phela khona sibhale ihomework egeography. Entwana into ngisida yini? Nkosi yami. Uyawazi mase class inhlezi ngiphakamisa kakhulu. Yathi uthi nami ngifisile ukubhala kanye nani. Imanje yabo lo makele ngihlala naye lekhaya. Hayi.
ungibeke la. Mina ngindawo ukuthi enthamba amakhosi ngayidlali. Ngisho mina lo make ngabe ngizokuda manje umazo ngiphethe ngensila liqopho likhona. Hayi. Manje kusakhule yona. Khona ntwana because uma ufika wena sitawuthuna shandisi ukuthi sita then extend. So yeah. Hayi ntwana show ntwana. Show. Tawuchekhana mina ngitshele. Uva igrand. Manje le phone. Eish ntwana. Emoyini. Sofuna kamera phone yami. Awufika ngawubantu. Ngofika nangifika njalo ngibeka incwadi ngibuya kuwe ntana ungade. Ugeza utugezile. Hayi ntwana ugeza. Ngokufuna ukugeza ntwana. Bye bye. Eyafanya lona. Ngizabule ukugeza. Because you know right. Anganyanyiswe. Sekuyaliwa futhi ngibengikuvisela. Iphi mask awuboni lana ngibhalile COVID-19 iphi mask yakho? Ikhona ukuthi nomphefumulo. Anganyanyisi. Futhi qongisithe mani ngivuna ke singacabani nje. Khona sibedlela lesikhona ngala. Unayo imali? Ngithe mnene. Manje ungidlalisa la. Charing. Let's go. Charing. Let's go. Stay njani? Charing. Sakatole. Ngisho ukuthi phela sentilo ngole noma. Ukhulu. Ngiyatshela mina. Lokho phansi kwakho yakubona lapho ngishaya ngempama lapha. Hayi induze leyo. Washaya ngempama la. Emva ukuthi dzabu la kuhlala khona le tinto leti lesetona ngeke. Hayi, Majere. Wangishaya emva ukuthi ngihlale phansi, hey. Hayi. Phela bese ngifuna lesingazi. Majare. Lasiphula. Yopilo ngifuna nathi tshele. Bese sifuna comment udenze sinye. Hayi sa recruiter mfana. Wawona shanga umpenalty wakena ngosinawo. Yedef. Manje thini plan yakusasa? Majare. Sabafika banethi. Mthini. Ngamnike iplan yakusasa. Mandale. Estia. Sasole sifolile phone sesivele sinane sinzodle. Asingene office mshana. Office. Yeah. Sewumaphela. Ushawa phansi. Ufuna report ufuna ukuthi ngiphasile hey. Hayi mfana sifethule le phone. Sifuna ukuthatha ngomshini. Ore kanjani? Hayi ni plan bafana. Base ngibona ngase ngigamile bafana sesiphume kancane. Sisitaphe market. Majorinti. Kuthi uthi nje umnanzi. Bambastek. Ajari. Bajari. Njana muyagale. I don't